Kejing lekai football ha Saudi Arabia hakalik ke balatip kum ka Saudi Pro League kadai ka wai na kilik ka baki pai ba ki pai kemat ba menta hadin baki rang lekai bupau na ki klub dari Europe ki wan ban penyaso si klub beper ha kene kelik di prokan ni ku video ngan man rai pi kendiat chapang ki kana Malcolm kata dai urang lekai bedang Arab Rusnem nakari Brazil dari tan orang lekai bopau ke senior tim jang ke national team jang keri Brazil dari tang Maripo ke Saudi Pro League orang lekai terus dang berpau ke san Malcolm udairo orang lekai berim ke klub Barcelona Hausnen Arajar kat kendai lami medan kat san telik jing lekai banyak tep tang sikol hadin ke jing bomla banyak lekai ba ke Barcelona kala dino ayu ke klub Zenit hari Rusia Henry yang dah lapor ke klub Zenit ulak banyak lekai ba tak bertep pada ulai prakol lagi prapunya tu ligi jing lekai badai dengan jing lekai ba jong ke klub Zenit kelayak bandrung bro jaka Champions League hak sama jong nem Arajar Arpowe Arajar Arpoar Henry ke klub Zenit keladuk banyak simentah ke International League hadin dari Rusia kelahir kemai dari Ukraine pada klub Zenit keladino ya Malcolm Shaka Al Hilal Hadin baka Al Hilal kena duk pensoy ya Lionel Messi. Hadin banu rangelek kau lo penyesok se klub Al Hilal sedang mi medan naduk ke jingelek kai kuarter final ke Arab Cup Champions. Royok ban tep Arkol rongkat ke wei ke asis hak ni ke lempung badai mau ba asis hak jinkon final persya ke Al Nas hak ni ke tayau pedang Shudam. Perlu kau berpahas show channel orang lekai tak berpeluang ubah empau show Saudi Pro League hak jing sedang ke Al Hilal hak lempung jangka Saudi Pro League mentah ke semai kalau job dah lain lebih cool ke klub Aba jadi ni ke like cool bala tep persya ke klub Aba tep down Malcolm hak malai pawai santosan bat nyau la peluang uban kur dah ke hat-trick hak ni ke jing kun Tang mau orang lekai dari Brazil ulah tep hat-trick harga jing sedang kini ke lempung klaim dah kelet ya Roberto Firmino naga klub Al Ahly ulah tep dah hat-trick harga jing sedang harga jing ya nanti jeng klub Al Ahly harga ni ke lempung klaim dah kelet ya Talisca way ni kerang lekai dari Brazil ulah jopa bah ke klub Al Nas pada lekai rengkat pada Cristiano Ronaldo nalor ba ke klub Al Hilal Kala don ya Malcolm orang tep kol bakan sai kumba pila bena ke jingwan ban penyesok sah Neymar kamut ke klub Al Hilal kan don ni kirang lekai dari Brazil kibapau kum Neymar Michael bat ke jingdon ro ya orang abden bapau ke klub Chelsea Ukalidu Kalbali bat ke jingsoy ro ya orang lekai bapau ke Croatia Sergej Milinkovic bat kan bojing ki wei ki klub ha kan hekelik paling ong ba ka Saudi Pro League ba ki wei kin sapai kmat ha ban yo pe ji jing lekai kan hekelik marman la ki klub ki don ki rang lekai bu jupau hari Euro ha ba pai ka Al Ittihad ko badai ka lado jang ka Saudi Pro League ka soy kum Karim Benzema ba Conte ha ba pai ka Al Hilal kanang wan penyesok Neymar kan pen khnyo ya ki wei ki klub Kibakwa ban yoi kur komilek kai Neymar hak nekalik klaim daklat ro ya klub Al Nassr ke badang soy yo Sadio Mane nak bayar mane di perlang ngej pelas nyau tho kandiat Jepang Malcolm ngej klaim dabana ya Manchua Henry handa lawan sikilik kibak hamtlot gila banong kiwei kirang lek kai ro kin sapawa kin sepeni bor paramaki kumbaki jual lek kai hak klub hari Euro Titang kini ingin si kendo pada kawai ke video kublai shibona.